Ni pediang sumupaya pi baroki para loki para jor sa sin syaki sawayom. Tengah din katukan ni kentah ba Ronaldo ulah hapan lek paying no naka AFC Champions League. Kabala penlong ya kinong Cristiano jong uban jauh sleu kamen sim. Mentaka step kadai pa zaga pali kinong Cristiano Messi ban ketang kamen sim. Hadin baka Inter Miami kala syarem jabura mahkamat ka Vancouver. Da iway lalai gol haka CONCACAF Champions Cup. Kabadairu kacingnya lah guys second leg semifinal haying ka Inter Miami. Laban pen kan mau bahkan first leg ka Inter Miami kala syarem no danor la arkol hakman ka Vancouver Henry kajing don ka second leg halaying kala ajing kermen ya ka Inter Miami penban markong pong haba mentaka step kalamat biang ya ka 6 rem ka balong hadu iwe lalai gol bat syarem jaburam haka akrikit ka balong hadu iwe lasan gol nang bagani kajing syarem ka Inter Miami tangha ka semifinal ka CONCACAF Champions Cup bakajing syarem no ka Al Nassr haka AFC Champions League kan ailat pat yakin nong Cristiano jong Messi bat kai do ka por kinong Cristiano Ronaldo banyo tiasuk hublay fikir para logi para jor detat haduk mindia syambiang haka waipat ka video hublay sibon